Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis sahih Al-Bukhari dalam sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah min hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Auf bin Malik قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. Auf datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Tabuk. وهو في قبة من أدم, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam kanopi daripada kulit. فقال يا عوف اعدد 6 بين يدي الساعة. Wahai Auf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Auf, kiralah 6 perkara akan berlaku sebelum hari kiamat. اعدد 6 قبل أو بين يدي الساعة. قال موتي, yang pertama kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat kata Auf ibn Malik radhiyallahu anhu menangis. Itulah tanda yang pertama, maksudnya dekat hari kiamat, teman-teman dirahmati Allah, adalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian terbuka Baitul Maqdis, yang di Palestin, dan dibuka di zaman pemerintahan Al-Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Umar radhiyallahu anhu ardah Al-Faruq, dialah yang membuka Baitul Maqdis. Itulah kelebihan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian qala thumma qala thumma mautani ya'khudhu fikum ka qi'asil ghanam. Thumma mautani ya'khudhu fikum ka qi'asil ghanam. Kemudian akan berlaku 2 kematian di kalangan orang Islam. Akan berlaku di kalangan kamu ka qi'asil ghanam. Qi'asil ghanam satu penyakit yang kena, kalau kena satu penyakit kena kambing, jadi bila seekor kambing kena, dia jangkit kepada semua, maka akan berlaku kematian yang cepat. Thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu al-alf dinarin, yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhitan. Kemudian tanda keempat, dekatnya hari kiamat, seorang akan istifadatul mal, duit akan banyak, duit akan jadi banyak sangat. Maksudnya berlebihan. Hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhita. Seorang diberikan 100 dinar tapi tak puas, maksudnya dia nak lagi. Maksudnya duit tu akan jadi banyak sangat. Kalau bagi 100 dinar tu macam sikit sangat. Qala thumma fitnatun la yabqa baytun min al-arab illa dakhalatu. Kemudian berlaku satu fitnah, tidak tinggal satu rumah Arab pun melainkan masuk fitnah ini. Qal thumma hudnatun, yang keenam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma hudnatun takunu bainakum wa bain bani al-asfar. Akan berlaku satu hudnah. Hudnah ni satu perjanjian damai akan berlaku antara kamu dengan Bani al-Asfar, yakni orang Rum. Fayaghdiruna, lepas berlaku hudnah ni, subhanallah, lepas berlaku hudnah, berlaku perjanjian damai, fayaghdirun, mereka akan mungkir perjanjian, mereka akan melanggar perjanjian ni. Fayaghdiruna fayatunakum tahta 80 ghayah, mereka akan datang kepada kamu dalam bawah 80 panji. Maksudnya subhanallah, tentera Rum akan serang umat Islam bawah 80 panji. Tahta kulli ghayatin 12,000, bawah setiap tahta kulli ghayatin 12,000, bawah setiap panji ada 12,000 tentera, subhanallah. Ini antara tanda hari kiamat, teman-teman dirahmati Allah, dan menunjukkan maksudnya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi kita banyak hint. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk kepada kita banyak tanda-tanda hari kiamat, supaya seorang Muslim, seorang mukmin sentiasa bersedia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wanshaqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabatis sa'atu wanshaqal qamar. Allah Subhanahu wa taala kata hari kiamat telah dekat, dan tandanya adalah terbelah bulan, terbelah 2 bahagian, dan itu berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang tanya, seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih Al-Bukhari wa Muslim, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah. Ada seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, bila hari kiamat?
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, Rasulullah صلى الله عليه وسلم kata kat dia, وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا? Apa engkau sediakan? Apa persediaan engkau untuk hari kiamat? قال والله ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة. Aku tak banyak amal, tak banyaklah sembahyang aku, puasa aku. ولكني أحب الله ورسوله. Tapi orang tu kata, tapi sebenarnya aku sayang Allah, sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال أنس رضي الله عنه, أنس بن مالك perawi hadis, قال والله فما فرحنا مثل فرحنا ذلك اليوم. Kami tak pernah rasa gembira dan bahagia seperti hari itu. لأن ذلك الرجل يسأل, orang itu tanya Rasulullah, يعني متى الساعة؟ عندما سأل النبي ما أعددت لها من كثير شيء ولكني أحب الله ورسوله. Orang tu kata, aku tak banyak persediaan, tak banyak buat amal, tapi aku sayang Allah dan Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, anta ma'a man ahbabt. Anta ma'a man ahbabt. Engkau akan dihimpunkan bersama mereka yang engkau sayang. Kalau kita sayang Allah dan Rasul, sayang para sahabat, maka insya-Allah ikhwani, teman-teman dirahmati Allah, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, fa wallahi ma farihtu mithla farahi dhalika al-yawm, fa ana ushhidu Allah anni uhibbu Allah wa rasulahu. Aku saksi, aku sayang Allah, uhibbu Allah wa uhibbu rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa Umar. Kata Anas, aku saksi depan Allah Subhanahu wa taala, aku sayang Allah dan sayang Rasulullah dan sayang Abu Bakar dan Umar. Wa arju an adkhula al-jannata wa uhsyara ma'ahum. Dia kata, aku harap sangat aku masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Jadi teman-teman rahmati Allah, mungkin amal ibadah kita tak banyak. Mungkin kita tak banyak amal ibadah puasa kita, tapi insya-Allah kita bila cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sahabat, cinta Abu Bakar Siddiq, cinta Umar, minta Allah Subhanahu wa taala supaya masukkan kita dalam syurga dan hapuskan dosa kita insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.